Hello, fuksice iz Sidneja! Slavica u Australiji, ljudi moji, što da vam kažem. Jeste li znali da ovo nije zgrada u kompletu, već je ovo raštrkano? Ti moji, ja ne mogu vjerovat. Pa šta je ovo? Evo ovaj mi upade u kadar. I s ovim cekerom. Predivno je. Uživo još ljepše, na video sigurno nije. Islikali smo se mi s ovom opericom i sad idemo na plažu, pošto danas je 29 stupnjeva. I danas je zadnji dan tako te vrućine, tako da idemo u ocean skočiti, okupati se, osvježiti, zaista predivan osjećaj. Idemo na jednu uvalu koja se zove Shelly Beach. I onda nas idući tjedan očekuje malo onako promjenjivo vrijeme, tako da nam je ovo zapravo zadnja prilika da se okupamo. A sa mene se sve ljudi cijedi, tako da ja sad kad uskočim u ocean, ljudi ne vadite me, samo mi dajte da pijem. Gužvica za trajekt. Miko, ko da se selimo, a ne na plažu da idemo. Ja ljudi sa torbicama, mi kesurine. Bazen u moru, jao, ljudi moji, predivno. Mi se upravo kupamo s ovim tu prijateljima. Kakav osjećaj, ljudi moji, bacit se u ocean, hladni ocean, nakon one ture po Sydney operi i onom suncu, ljudi moji. Ljudi moji, ovo je raj. Ovo je tako divno. Nije raj, ajde, ali je divno. Pogledajte vi moj ručnik. To nije ručnik, već sam iz Turkiša ukrao dekicu, tako da super je poslužila. Što malo da čela brcnemo, uzeli smo neki bol. Nemam pojma šta je to. Ne strah ovih lešinara po plaži. A? Isuse, šta je ovo? Šta je ovo, neki luk? Isuse, ja ovo ne znam mjesto, ja nisam školovan za ovo. Da, možeš, ali ne znam uopće što bi osjećao sad. Jesi ja pila, jesi? Andrej, neće. Evo, Australija baš poput Amerike, niđe ukusa od paprike. Uskoro se pakiramo i odlazimo s plaže jer ovdje, ljudi moji, sunset je već, odnosno zalazak sunca je već u 5:30. I onda padne mrak u 5:30 i šta onda raditi, nek mi netko objasni. U 6 sati je već mrak. Samo da vam pokažem kako izgleda ta promenada do najvažnije plaže u Australiji. Jako je lijepo, sad je onako uskršnje doba,